Mbere yuko tumanuka mu makuru ikipe ya APR kuri uyu munsi bifatanyije n'umuvandimwe bita Mamadou Sy wagize isabukuru rwose. Abafana b'ikipe ya APR muze tumwifuriza isabukuru nziza. Bamwita Mamadou Sy rutahizamu y'ikipe ya APR. Isabukuru nziza kuri we. Ubundi tumanuke mu miriro amakuru y'amatransfer yagiye avugwa mu ikipe ya APR by'umwihariko ku bakinnyi bashya ngo bashobora kuba baza muri iyi kipe. Ese ukuri ni ukuhe? Byose turashigenda tubirebera hamwe. Ariko mbere na mbere muri comment muze mwifuriza isabukuru nziza Mamadou Sy rutahizamu ikipe ya APR. Ubundi twinjire mu makuru y'imiriro. Ikipe ya APR imwe mu makipe meza mu Rwanda no muri Afurika, wabyanga wabyemera ibigwi byayo birabigaragaza. Ibinyamakuru byinshi byo muri Afurika birareba biravuga biti rwose iyi kipe ikomeye, ikipe y'igihangange, ikipe igomba kujya ku isoko muri uku kwezi kwa mbere, ikipe ishaka abakinnyi beza. Reka dutangaze abakinnyi ikipe ya APR iri gushaka. Abakinnyi benshi bagiye bavugwa mu bitangazamakuru bikomeye kuri uyu mugabane wa Afurika, bivugwa ko bashakwa ni ikipe ya APR nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu. Wakwibaza ngo abakinnyi ni abahe? Ese bimeze bite? Ikipe ya APR yatangiye kwandikwa mu binyamakuru mu mpera z'ukwezi kwa 11, biza gufata intera muri uko kwa 12 rwose mu mpera zako bisatira mu minsi mikuru. Ikipe ya APR yagiye igenda itangaza ibintu bigiye bitandukanye kuri izo nkuru zagendaga zivugwaho ko ishaka abakinnyi bagiye batandukanye, harimo n'abakina ku mugabane w'i Burayi. Ikipe ya APR umukinnyi wa mbere twererewe rwose bamwita Lenga Senda, muramuzi umunyazambia rwose wakinnye muri Mazembe, akina mu imyaka 4 aba top scorer wa Mazembe hagati ya 2018 na 2022. Muramuzi neza cyane, abatamuzi namwe muze kugenda mureba umuvandimwe bita Mickey Junior kuri Facebook hose yitwa Mickey Junior, niwe ubreaking amakuru y'amatransfer. Iriko aya makuru ikipe ya APR amaze kugenda ibihakana, nanjye nza kureba ndavuga se bari kubihakana byanyabyo cyangwa ni kwa kundi kugira ngo ibintu bitaza gupfa. Za gusanga uwo muvandimwe amaze kugeza imyaka 41. Sinzi ko ikipe ya APR yakora ikosa ryo kuzana umugabo w'imyaka 41. Ibintu byagorana cyane. Ikipe ya APR abandi bakinnyi yatwererewe, muri kubona abakinnyi babiri n'abanyasudani. Murabizi ikipe y'igihugu ya Sudani, iyo foto muri kubona bari no muri stade Amahoro. Icyo cyatumye tunifashisha iyi foto. Ikipe ya APR ibinyamakuru byo mu gihugu cya Afurika y'Epfo byanditse ko ishobora kuba iri mu biganiro. Oya, nta nubwo banditse ko ishobora, bavuze ko iri mu biganiro na myugariro w'umunyasudani bita Keita Zabi Ali. Muramuzi rwose, umwe ntabwo yigeze ajya mu kibuga, yewe umuvandimwe ntabwo yigeze ajya mu kibuga, ariko yari ari kumwe n'ikipe y'igihugu ya Sudani. Ikipe ya APR ishobora kuba yaragiye imuganiriza inugwanurwa kuba yagendaga imusinyisha, ariko ikipe ya APR yamaze kugenda ibihakana, ivuga ko abakinnyi igomba kongeramo nta n'umudefanseri urimo rwose. Ikipe ya APR mu bakinnyi izongera muri squad ifite nta mudefanseri ugomba kuzamo, n'abataka n'umumediateri. Abo nibo bakinnyi bashya ikipe ya APR igomba kongera mu bakinnyi isanganywe kugira ngo irebe uburyo agenda yitwara neza. Bayita APR nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu. Ikipe ifite icyo bita ubuzima gatozi, ubuzima bumeze neza cyane. Ikipe ya APR rero, ayo makuru abantu mwavugaga ngo ikipe ya APR ngo transfer ngo bimeze bite. Ikipe ya APR uyu mwaka murabizi yakoze transfer zimwe ntizayihira hafi ya zose. Murabizi n'amakuru caca yavuga ko igomba gutandukana n'abakinnyi benshi, kandi muri abo bakinnyi n'ubundi nubwo bitaba ari byo, ariko nta muntu wigeze ubabona avuge ngo ahangaha ngo yararenganye. Wabonaga ko rwose niyo babirukana byaba bikwiriye ko birukanwa. Ikipe ya APR rero yahakanye ayo makuru avuga ko iri gushaka abo bakinnyi, kuko ikipe ya APR irashaka gukora transfer z'abakinnyi 3 gusa. Bashobora kuba 3 b'imbere cyangwa 2 b'imbere n'umwe wo muri mediane. Rwose ariko abakinnyi 3 bo bagomba kuza mu ikipe ya APR bashya. Amakuru mfite nuko umutoza bita Darikonovic yasabye umwataka umuwinga uca kuri 7 n'uca kuri 11, abasaba
n'umediyateri umwe ukina gatandatu nziza cyane, ariko we ntago yamusabye amutsimbarayeho cyane, kuko yavuze ko aho ngaho nta kibazo cyatari gihari, abahari bakina, ariko ababwira ko abawinga n'umwataka rwose abo ngabo bo barakenewe cyane, by'umwihariko umwataka niyo yaboneka umuwinga umwe hakaboneka n'umwataka, ariko igice cy'imbere nicyo umutoza bita Darikonovic agaragaza ko gifite ibibazo, kuko ikipe ya APR niho hantu ubona ko byagiye byanga, ibitego bigenda bibura muri ikipe ya APR nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu. Abafana bayo mumeze mutera, shampiyona y'Ubwongereza ko yakomezaga se, ikipe bita Man iratsindwa, ikipe bita Chelsea iratsindwa, ikipe bita Tottenham yaranganyije, ese ufaniye ikipe mu Rwanda, si ku mugabane burayi ufaniye? Tubahe ikaze kuri channel yacu.